Ava FPNTV official eso. Hey, media ene Patricia Ojo. So nim dada Oshiamia, it's my friend, Madam Pat. Madam Pat be a guy. Madam Pat be a sexy. Madam Pat be a lovely. And I tell you, Mama hug be a chillin'. But who say hug be a cool, hug be a sexy. Ghana, a mime, and now you won. She said, and someone Ghana, mime, a sugar. Now, Tibina, me Tibino. And some be over, I am not Nekaya cana. A be also so na a dika. Like it. Share a commenting. Never mind. Let's hear for higher FPNTV entertainment shows in the no. When you say when you about me and I say me say Daniel say and some na a chogu our befonten time so me share Facebook, Instagram, TikTok, ni YouTube and honor a hobby and na yakoyi na yes so ya dia besumo ewo aha na yakwa entertainment news na ye hwe eye abranti ya ye friend no Kelvin Tele won say ne ho otro pa ne ho otro na me nyobi akohia no na eja so bukumba nkufo ni bia omo boxes no hye na fono no ma na fono no eye kuha na otumi esa keka ne nsam na chese ye hu se wordin yi pa na eye Kelvin Tele ateni a obedi na anu a ye de hu videos ebesom no ye hu se odidi nkofo bi mo te se Asante hene ye Asante man ehene otwabo no yi pa he obi te se ye Archbishop Duncan Williams ojene de ema your friend is so far or so ne nice pencil obi kunu obi papa ka chen se ne nice pencil ai ono ana kan nyamia ai o kan ya bugo obi kire no ma afa wa so kra jene de ye pastor Elvis Ajaman what to be ema ne no eye pa na ene ana atanye course no ena mabuno no se ekoso our social media platforms nzo mo nim de ekọ no am se wo sa branti we se wonnim akopo obi man so ete na ototo ma ye mpanifo ene oyefo nyew ne ba Asante memu ha o ba ha de e chewde a ye bedufu ma wanum nyina bedwiregu be gyese a odi bedi atem Yema na ya ekuo bia ya frewon Asante wodom eka bomu ma wanani bri ye pa says Kelvin Tele nim na oyafo ya no mutu ne nan esi hade a ene emoja ebenwunu egu obetintasu kokko pa na wodi a kire eye Kelvin Tele esanse ye chiri kokko a ye ni ne ma wanya baabi akotena ana wotoma na wachi yentie Asante wodom yo we de Asante wodom eku ena wodi wani huni na ya tonkra akoma ye ni Kelvin Tele yeso abakroma yanka ya to ade ama Kelvin Tele ne se wonim na onim na muso mmono no onye na dwene se oba Asante mamu abecha otumfo anko be hu se yes betinta tukọ kwa akire no ye chiri kwa ye nini ma se ye chiri kwa ye nini ma aza Kelvin Tele wo che beto na wudi otumfo atam wudi achia mi atam na wasa ba so sa abechia no sa wa na sumia so a sa ko no kwada sumia so na dwene de okwan no enya de se ye be preso da sa Kelvin Tele so be krom so ba cha nana even sa empanifo obi amuti enka mun kan kira no
so mo si ko ma mo ga je rochira ho no mo na wo ntutu bi mane ya mampanyimfo na wo wi a wasan abaha sei asan ene won abesresre Yeye nkwada ena emobunu bi nso ka won ho bo mu achese eye airport ho wonya ne ntiye se wo ba ne de enene wanfa no agokra wo ko bon che ewo airport ho no mo se oyefo nye no na ompie mu ewo airport ho na sidie wo besi ahye no because na no wasi atime ewo airport ho ne de na da senka obo modin apie mu ewo hode a ash ene mejidi ye se hukum banguare na hono kraja ma obefa nefo ewo ho komo be dufu ni ye pa hwe video ni bie na hwe edom a twen wo fa ewo airport Kelvin Taylor. So all this number of people, they have gathered in the name of only one person. Who is Kelvin Taylor? They say, "Oh, I branted the wire wire." They say, "Oh no, unsroche, ubia obey no, ubia obedi natem." And so thousands of people, they were just waiting for him. Nanka. Oye 4 years no kopie mu ho dia. Sabre Enkajama Okoi and Sana the legend that the Lumba Crampo Beko. For now winning. Yena Kelvin Taylor Ebekai say, Obiswa ya kela chain one. Omra no maya dear or ye nibi. Na on he say emra any or mine one. Na so. Ediana oyo ya obi epa anaso obi ye killer ti so ono a o meye bi ya Ghana man mu ayeti no ya se kokofu ball we die nimu a ya mpase ma woda bene nnamu sa bete prr ya pon na wonan no kra nka bo ni bi ampase ama Wabenya akwanya aboira omani mu akope baby ake na so ekwan be na ofa so a oba ye nti a obeka we tie ye wi a ebekwa akohwe kwan ofa so a odi bedu Ghana memu ha kila chairman na so odwin se emranye djuma Ghana onye de odwin se me ye ni bi ne hwe se emranye djuma na emranye djuma okay yeah Echo left to echo right to I respect the Supreme Court. That is why my court know the respect and I came to stand before it. And I told the judges I am present, Your Highness, because I respect the Constitution and I respect the Supreme Court. Inti, boss, Ghana ni achiche. The killer chairman nasa Odin say Emranye more Ghana. Present. That means that he had the audacity to come to his native land without any punishment were na eho ena okatachi afrifa ni fifi mu ye ena odinya information ekwan ya fa so a edini beduwa tina me so say okofu ball no se wo die nimu a se wo betu mirika saa na nkan bi ene ye de apon enu nti okatachi afrifa enso ehu ahyi ene o abrantie esu konoma didim panimfo atem na osisomu na de ebe wo wase wo sa be ma na ne yere ehwe no no abakrom ha one ne yere ene ne ma o ma bedrum krum ha
kwasi atono wabaha akwa fota kla waba ni pakankan bi etese no wabomodin abewura omani mu through state security. International because he's an NDC member. Enuntino, the President of the Republic of Ghana, Amanu State Security, tight one, VVIP, tight one. They are ministers for FN. That is the kind of security they gave to Kelvin Taylor. Now, why imagine so? Does he deserve that? Pass straight the comment section. We deserve that. And I say, I was thinking, I didn't shafa airport on no obeto boys no rank or move primuno. A man who is say, if we are see away. Nipa, Inia, and Nipa. Wasi akokoshe die be mano waba waba ofakana na yere na hwe no die na yere din eda ne so waba ne nsamo kan ye ni o obufu eye no no enya asankito my yokotie Kelvin Taylor Sabre was in the show na man for bera one shada enye ni nyina ne se ose wone na ire ne ma aba BP mo Ghana cheseka te chefrifa e show pictures any location a baby a Kelvin Taylor was Ghana ha wo chirim se state security na airborne ho ban ya wono chirim se eye President John Dramani Mahama na eyi security fo a ye bo Kelvin Taylor ho ban wa bra obedru Ghana na wose eba ne sen na wo ba wo memu na afedie wotete yenko na yenko tie ensam a eye kateche frifa de atudwa de afa Kelvin Taylor yes abrantie ya bola bedi wabakuru ni akokore be ma no ye ne yire na hwe no wabakuru ni ye ne yire din da no so no wabakuru ni kwasieto no wo do yo ba wona ne yire ni wona ne kunu ni nyina na ba oni ni kunu ni man buy no oba bedu ye no fa gate 19 gate 19 no already a number na dia yana areko ne se enipa wodi di judge for atem enipa wodi di sitting president atem enipa wo twa mada pa kuru ni nipa kankan brita futa na obedru kuro ni mu a near the nafa VVIP presidents former president and it's a video na akwabi na otesoro wana na so ahurihuri no aha wa hu picture na ye beka hu asam akire na we de ye de be kire o saade na so ahurihuri na wo we akire ho no eye Kelvin Taylor ai ono a hweniye ono a ye beka hu asam akire enti we obedidi watema ebe ya oya anase enye oya asem sebe abusiafo abrantie eye one of the target people say yenya no a ye be vim no papa e sign na no enti na penifo ase obenyansafo yebunu be na yenka na sem se woni panyi ya ade na wo ya akwara enam se oye panyi asin wo ni ntina sa panyi no yenka na sem na emum yebebu ni be wo be na wo bebu no no ono ate wo de kwa adwendwen mu a wo behu se abofre wa kama sem ehia ma se baba be didi wanatem ehia ma se baba be ka ensama enfra ade a kire wo mpanifo
Ebasa emabuno no ensusua we ya woye ne ba ehwe no ne ba esua ochina oni ho a ubehun se obeka say me papa kura adwuma no we ni after all me so metimi adi atem na ma fa me ho adi tradition goes on and so no so traditional the line up our fan no so his bloodline will also follow no mu di atem enkwasa na yesi suantie ene aboa no de say ne tiko epo etiefo ene ahefo FPNTV official so na wo she entertainment gossip show Adekye3 nsem entertainment ena ohu me say ya na me de ba be somo na dem de ba somo wa wie eye Asante Kelvin ono ena oda somo ne ho asem ekwan a ofa so a obepie ewo ono ankasa ne memu na nkenya asem a wa meti hen na akwantu okwan ya bia ma na me kwana me ba na me tete wo kwan be so ye se amfo ena kire ne nto aso me ye papa wo me man mu a me ba e da na kire se wo se misuru se me ba me ankasa me man mu there's no cause for alarm but pa nye ni ye nso de a aso e be ye she enti saga na nkofo ataget no epena vim no eno ho nsam ena mede ebesom wo na Awurade Nyankopon ema ye nkwa ne ho nsam bebre wo ho a ye de beba betudwa ama mahu de ekọ na we ye abrante ana we ye ababaawa na wasisu a suban we de amfa bi suban we emfa bi a kire se ye ni ye na eni ye jeni enya ne awufiri na sinimu ba ye nko ano ye waja obi a wona wo papa botipen obi a wona wo maame botipen oye wona oye waja buno feni di man oye pani oye ade na enya bune be enkana sem wa nkunya sem ochine biti media ene patricia odro makra Asante wodom Asante wodom yo we de Asante wodom eku ena wodi wani huni na ya tonkra akoma ye ni Kelvin yeso abakroma yanka ya to ade ama Kelvin ne se wonim na onim na muso mo no onye na dwene se oba Asante wa mu abecha otumfo anko be hu se yes betinche tukọ kwa akire no ye chiri kwa ye ni ma se ye chiri kwa ye ni ma aza Kelvin wo che bo to na wudi otumfo atam wudi achiame atam